Hailey bibarin anaw pai kara ama chung tenge apolo thu asai chua Hailey bibarin afam hasaber nei torin ain bo sai chome ka heti lai hian he thu hi asoi tuna ka din muna hi chuan ka chung te hi ka polo khop mai achan chu midang te mamo lova kain shiat wang hi ni ati Hailey kumsom ni pasaria upa hian W magazine chu thole ni July ni somni pathuma an interview na ashil ani tuna chuan keima bi kanito keima nge hian ka chung ko chu kadin mase kanau panlai hun le ka than chho dan ka thlir let heroin riat rengna du tak ero kanei ati Stephen Baldwin le Kenya Baldwin te fanu hian chung koro pui taka piang thei chu alom hle ti asoya nima sela angai pui mo ber to chu Justin anena an chung ko din ani to thu asoi kanin ne tanga nikhat ni atangin mi ten kanin zom na chu nom lo takin min siam ngala social media lama anin chen thuai don anin huwa ti ang ten mi ten kan nu pa kan hlimani ti an pom du lo ani ber ati kumruk don anin nei to chungin heng be na sang sang te hian amma atina lo ti asoya heng be na wang te hian Justin nen fa an nei lo pha trap ti asoi bok ati ra chuan anaw pai hian aril ru khoi zia asoi he nau te hi kawan mangai tak em engtin nge he thila hian midang kain ro tir theyang tuna chuan Justin ale keima chi hi kanita ati Justin ale Hailey kumsang hi sompareta in nei hian nawan pai thu hi me ni kwa khan Instagram an ponga he posa hian maternity suit nein anin nei thu tiam chu an tiam non dun le ani insider sin an talan danin nawan pai ti an punzar hnuin anu pa hi anin ngei view ani ome tun main anin nei na harsat na nasatak an toka an thian te puin anin then mayang ti hialin an soilain tuna nawan paya Justin le Hailey hi an hlim ziangot an soi to thung an nu pa inkar hi atha anin ngei dun hle ti hin insiders chuan a report sourcein atarlan danin an boina ni fo thin chu an thu in man lo thin wang ania thil ho te te a anin hialanga Justina angoi pha anga Hailey a then tenen pona an chu pha bokanga an nuwa anin rem le thin ti chuan he tiang hian an om dan hi an chun zom rang thin ati nau pangte a in nei an nia wangin an ril ru ala pui ting lova an tan chuan boi thlak tak ani an tana kong om chun chu in chen mai ti in source chuan atarlang tin anin kar hi athat lon tling ma lo chuan Hailey hian nau pai adu lo bok insider chuan chun zomin Justin hian anin kar athat thei nan ama en thlang dang lam ati anupui nuam lo taka tir le nor reng chu aban sana hetarang chi hian thil engkim apa ngai chho an boina chinfel dan tur an pani hian an zong reng thin an pastor ne na tangin thuron an lak baka therapy an mamo angte an la thin bok Hailey bibar hian an fam hasaber tur chu angha khel to hle a thalak then khat Instagram a July ni somthum khana sera chungzinga chuan skin tight gown var a hak na po atel ani Hailey hian apasal Justina hi a kher thiam em a ado thei mai baka Justina tan in nga na tlak ani reng thin music industry chu rockbok chunglam khovel ani awangin mirin mai a harsa a Justina po hian midang terin chu harsa ati hle a mi zongzong chuan alaka thilbei se nei vek angin angaya thian po tlem te anei phati asoi bok insider sin atarlan danin Justina music career a po Hailey hi apoimo em a engkima enroll baka tutluk na siam na konga po apui chin bok ati an chin singa pakhate na soile danin
Hailey hi mitum ru tak mai ania Justina norkal tu zok ani achung te ni na lam ain ama ni na chu angai pui moa chendun pui tura ami than chu a he chianga thei to pa chu chen malam hun an thira nu le pa ni turin anin pe to ti source pakhadin atarlang naw nei hun turan nghakhlel to hle anin nei na anin pumpeng dun hle a nu le pa thatak ni an tumbok W magazine in Hailey an interview na naw nei nuwa an nun an man chau dan tur an sera Justina amang izia thu asoi lang bok anin nei na boyanga thu thang tam tak thin chu thu dik tok lo ni thu Hailey hian asoi bok ane tuna chuan Cristiano Ronaldo news lampang hoi ve leila Cristiano Ronaldo wan nupui nei anga ain soi thu thang hian mi te beng a ver vek ome he football player lar tak hian hun rei taka tang towa alo mangai to Georgina Rodriguez chu Instagram fitness video a anu pui ti in ako when I'm not training in the club I like to work with my wife in home because I can push her and she can push me hey hian fence ngai event a lo pha hle a rukin an lo in nei reng to em ni ti chu thuan lo tiam dun to em ti a chiang lova lo tiam dun ta se eng ti khan nge ni yang video a hian a thu soi chu klapa ka training lo ni chuan ka nu pui nen in lama workout nom ga ti chin a chan chu ka norkal china ama pon min norve chin bok ati when I'm not training in the club I like to work with my wife in home because I can push her and she can push me Cristiano le Georgina Rodriguez hi kumsan hi som pasari khanan mel riata anin ton na masaber chu Gucci store Madrid Georgina na tho na huna ani Netflix document series I'm Georgina Khan anin mangai dun sia an sai chu bok fans ne na anin zom na le anin mangai sia an ria chen le zual tir ani Cristiano hian Fapir kumsaria upa event le Mateo le kumsombalia upa Cristiano Junior te aneya in hi baka hian fanu kumruka upa alana le kumnia upa belate anei bok documentary a hian afapa angel bela phir una pa kumsan hi somni pania piantira thipo antarlang telbok he thil thlen nu thlasari na CR7 an aril ruwa asai chuaka kashing nuna ka thil ton to a chuan ala she berpol ti in asoi ani alan danin in nei na tak tak an hlat vak to don lo ni in alang